بسم الله الرحمن الرحيم. خوشكو براين هيجا وبرمت سلافي خديل ونبخير وخوشي هاتن بردوامية برنامج مي قبل نامه. إمام الزهري ديروك ناسس ونيفيسكار سيرتا بيخمبر سلافي خديل سر روايات دكي دبدمي جو بيخمبر سلافي خديل سر المكة مكرم بو شبك الشفا قرآن بيروز دخنت دوي شفيدا هنا جروبين قرشي بدزي هاتن لبيخمبر عليه الصلاة والسلام جهدار ذكرن جوانا أبو جهل وأبو سفيان والأخنس بن شريق بيشتي يقول بيخمبر عليه الصلاة والسلام جهدار كرنا فقرانا بريدة الأخنس أبو جهل رد بيجي يا أبا الحكم بافي حكم نرينا تشيج آخفتني قوتج محمد صلافي خديل سرتا جهدار كرن أبو جهل برسبه دبي أمو مالباطا عبد المناف قو مالباطا بخمبر صلافي خديل سر أمو مالباطا بعبد المناف أم كتنا بيش برقي دا دبر شرفي دا مظنبون دا خوارندان مجي خوارندا آلیکاریا فقیر و هجارا کرن مجی آلیکاریا فقیر و هجارا کر خزمتا کعبه و اهل البيت کرن مجی خزمتا کعبه و حجاج گوهاتنا در دورا کعبه مکر حتا گو انبونا وکه هفت پیش برکیده گوتن گوجمه پیخمبرک هیا وحی لسر ویداد کویج ازمانا کنگی امی بنا وکوانا والله ام جوان بهور ناکن و ام بهوري نادنا پیخمبر وانا جبرگو پیخمبر جمنين چیروکا کی دی نویسکار سیرتا پیخمبر و دیروکا اصحابی ویناد بیجن دبي مسيلمة الكذاب ناضكي مشهورة جواكي دا مسيلمة انسانك بو دما پیخمبر دا سلاف خوديل سر ادعاء کرگو اوجي پیخمبر مینا پیخمبر سلاف خوديل سر وحي لسر ويداد كذي تشاوا جو وحي لسر محمد سلافي خديل سر داد كذي جي خلكي ريجي قرآنك تشيكر چند قوتن خسنا برهفدا ناظي ويكرا قرآن انو اف قرآن اقول سر مداكتيا وقرآن اقول سر محمد داكتيا زلامك جعشيرا وينا هاتيا جيرا قوتيا اي مسيلمة ومسيلمة جيرا قوتيا مه رسول الله بيجا بيخمبري خدي رسول خدي نبجا مسيلمة قوتيا ما الذي يأتيك أو تشيتشتي قوتيتا قوتيا رجس ده زماني عربي ده رجس بده معناتي رجس بمعنى برقيتي أو روناهي ورجس بمعنى بيسيتيتي غالبا معنى وينا قوهاتي خواستن معنى برقي قوتيا ما الذي يأتيك قال رجس برقكتي قلت أفي ظلمة أم في نور درشبوني تيتا دطاربوني تيتا يان بروناهية تيتا قلت بل في ظلمة درشبوني تيمة ميزلامي برسفا ويدايا قلت أشهد أنك لكذاب وأن محمدا لصادق الشهدبوني دم قلت مروفك يضرويني ومحمد مروفك راست جويا حتافر وتشيروك نورمالا لما يزبكن بيشتي بيك قوتني تشد بيجي ولكن كذاب ربيعة أحب إلينا من صادق مضر تابلو ويجي قو الشهدبوني دم تضراوادكي ومحمد راست جويا تابلو ويجي ضرويني ربيعة قو عشيرة وقبيلة مسيلمية البردلي من شيرين ترى جراس قوي مضر قو عشير ومالباطا بيخنبر عليه الصلاة والسلام دما نيزيك ده قالك وندناصن أجمال باطا خزنويمة دمي قو سينور السرزكي كردستاني هاتا دانين بو سرخت وبن خات صوفي ومريد ايه مالباطا من وقت قو سرختي خوستبا هاتبا زيارتا مالباطي كربال بن خاتي جواندها هرنا أنقرة باسبورتا درخن وفيزاي وداكفن مجبور ببري خدانا ريه قاچاغچيه
قاچاقچیک جی وفات کریانها جرته گوتن ناوید هات ناس کرن شمعون ارمنی قال لك كسب عمر مظن افناف البيراوايا كسب قول دردورا نسيبين قامشلو افناف باش ناس دكن شمعوني ارمني شمعوني ارمني مريد صوفي جسرختي بقاچاغي درباست كرنا بن ختي مروفكي باش بو مروفكي محترم بو روجك جروجا صوفيكي مالباطي جيرد بيجيد باي شمعون لا والله مروفكي باشي تمروفكي قنجي يا صفتي باشي حمود تدنا يا هم بس مسلمان بو ما افل بوناتش بتشريه بس همت مسلمان بوا دبي شمعون له هزري خوكير وبرسبا ويدا قو بلا ازي مسلمان ببم اللي ازناب مريدي مالا شيخ احمد خزنوي ها ازي بما مريدي مالا شيخ ابراهيم حقي او جي مالباطك شيخانا المنطقينا قو صوفيا مجيرة قلت قونا شمعونا وكا خب منا فالله برب منا شيترا قلت ببي مسلمان وتببي مريدي مالا شيخ ابراهيم حقي اظن بكم جوان هرسي تشيروك وقصتي قوم انينا زمان هاتا ناسكرين قو از بحثا نخوشيكي قالكي ما ظندكم از بحثا ايشكي جواكا ما ابتلاء بواتي بي او نخوشي او نصاغية تعصبية هشكبونية راديكاليتية قو انسان هشك دبي تعصبي دكيج نرينا كيرا جي مذهبك اول داريرا جي نرينا حزبك سياسيرا جي شخصك كيرا انسان تعصب بيجيرا افضل نصاغيكي قالكي خطيرة وايشكي قالكي دجوارة جواكا ما ابتلاء بوابي جي برقو كسي قو متعصب كسي قو هشك بو جنرينا كيرا جي بارتي كيرا جي مذهبك كيرا جي شخصك كيرا لخو ما يزدكي وكا انسانك سراستي وبتشعف قرتي الخلق نوك خو ما يزدكي دبي اف كسي هانا نراستن اف كسي هانا نرس الرياح حقينا اف نجمنا ام او مصيبتك وابتلاءك جفاك مكتيتي ده خلق بري خدنا في مصيبتها هانا وقد علمي نفسي ده تيقوتن دي بيش ورقو ياها سانترا جمرا قالكي حصانة قو از دفيتا بشكينم از تبقرم بخ حبس وزندانا ده از تبكو لا سامح الله خدينكي تشيترا قو از وقت بترى درباس بكم بروج ومهو صالة از تشيرين بكم بوي فكرة خوش وجان اوال دفمه جمرا حصانترا قو مادام تهمبري مرابوه تنوى كمت فكري تنوى كهزري متكي تنج جمعة مي جمرة حسانترا قو از دفيتا بشكينم تبخ محبس وزندانا دا استتنا بكم قو از وقت درباس بكم بهاي فوروج وصالة از وي قنجيا البرجمة از البرج عفيتا شيرين بكم از دليتا بكرم از بري خدما يا حسانتر مصيبتك قالك مظنة تميزدك قوتنك تي قوتن خلق درابي ميزاناكي كأف قوتنا هنا راسطة يا نراسطة أف قوتنا هنا حقة يا نحقة جهد يكسر ترسك حولي أو تشكسة أو يقول أو قوتن قوت أو تشكسة نأوكيا أو حسنة خالدة عبدة نا أو تشكسة جيش جفاكية جيش بارتية جيش مذهبية جيش طريقية انتماء أو سياسية أو جمعية يان جوايا او دهندرو خلقي ديا يان جدر خلقي هوالا يان نهوالا يكسر اف برسكي قالكي خطيرة جبرقو اف برس هزرنكن ببراءة تيجفاكي هزرنكن قو انسان نورمال وي برسيدكي مقصود جيت شيا قو از حكم تعليق دكم لسرفي قوتناتا كاقلو راستا يان قوتن نراستا الحقية ميزاناكم حتى قو اسفين بكم تشجفاكي مسلماني يان كريستياني سني يان شيعي برزاني يان ابوتشي صوفي يان وهابي حتى قو استناسنكم اسحكم لسر اخفتناتا ناكم دبيقو اخفتناتا باش بي دبيقو اخفتناتا راست بي لاسحكم ناكم حتى قو ازناس بكم تشكسي اگر تجمبي وتتناف خلقا مدبي قوتنا تراستا ود اكثر الاحوال دا قوتنا تدرفي جواكي بي ازي صد وهزار عذر اشترى ببينم جبر قوت تجمي
لدمي قوت النجمة بي قطعا قولا واحدا قوتنا تنراستا مصيبتك قالك مظن جيفاكا مكتية ده اف كسي قولوا راديكال اف كسي قولوا بهشكبون راشتنا مسألة حتى برجكي قو ام خلكيجي فرز دكن لسرفي اساسي هانا دبردا راستي قوتنا كتابي رام بري بالصالة ذكري وي خريبي يك جوان مشايخي مي طريقة نقشبندي يعني استزكيا كسيناكم لأف يعني طريقة نقشبندي وقالك أغلب الصوفية يعني جريا خوي راستية دركتنا لأف كسيهنا هي بدارم إن شاء الله وقو أم هزر دكن للسرية راستية إن شاء الله الشيخ عبد السلام خزنوي كوري الشيخ علاء الدين خزنوي هي بري بالصلاة قوتنك مجوي حافظ كريا أجبر كريا أو قوتنا هنا عين حقيقتها قوتنك ويهبوا دقو الداعي إلى الله يحب كل الدعاة والداعي إلى نفسه يكره كل الدعاة أو شيخ أو أولدار أو ملا أو يقو درديوي كلاوينا خودية جهر كسي قو دراجي في باري حزدكي وقت يقو يكيد بيني أو جدراجي وي باري بمالات آفة بار سر مسفكر لكسي قو دعوة دين إسلاميات جبو خب كار آنية بري خلقي بدي خوا هر يك قد وجهي ويدا ياندرخ ويدا رابي بري خلقي بدي إسلامياتي جي عاجز دبي صوفيج مبرن حين مساليجي لسر مسالي مي سياسياتي تطبيق بك كردستان وإسلاميات بونا حاشا من الدتشي لك هر كستيوا دوشي جبو خاطري مصلحة وجبو خاطري برجوانديات جبر وياك يون دكارين كسي راديكال كسي متعصب كسي هشك والناس بكن تميزدك كسي جو درديوي كلاوينا خودية كسي جو درديوي كلاوي كردستانا هر كسي جو جبو خودي كار بك جي حزدك وهر كسي جو دراجي باري كرد وكردستاني جي حزدك دو مالاوي آفا هات هناك بار سر مسفكر لكسي جو كردستان كريا قربان جبو خاطري برجواندي خوا وكسي جو اولداري واسلاميات وخودي كريا قربان جبو خاطري برجواندي خوا وقو شيخ عبد السلام خزنوي دبيجي ويج هر كسي جو درخ وي درابي خدمتي بكي ويج عاجز بي جبر جو ترتم هزر دكي جو اف كسي هانا منافسه وينا دكي لسر صوفيا لسر انداما لسر خلقن جو بري خود ديوانا تعصب نخوشيكي ومصيبتك قالك مظنة وخطيرة جفاكا مدى جبو خاطري قو ام بهتر لسر فينا خوشيا هانا بسكنن لهيفيا مبن بشتي فينا في بركي ام هفدود بينن اخبار منطقه باللهبه پێویستە ڕێنیشانە گەلێ مەبدە. روپەلên کوردî zêde bikin. Em dixwazin rûpelên zanistî û perwerdî hebe. پێویستە بەشی تەندروستی هەبە. جه بدێ چەند هونەرە me. ببێ دەگیکەتکارە. ئەم دخوازم سەیفە جوانە هەبە. بلا روپالا کوڕێژی هەبە. پێویستە روپەلە ژن و ژیانê hebe.
منطقه بالعابه. پێویستە ڕێ نیشانە گەلێ me bide. روپلên Kurdî zêde bikin. em dixwazin rûpelên zanistî û perwerdî hebe. پێویستە بەشێ تەندروستی هەبە. جه بده چند هونەرا me. Divê bibe dengî ketkara. Em dixwazin seyfa ciwana hebe. Bila rûpala kurê jî hebe. پێویستە روپەلا ژین و ژیانê hebe. Em jî bû welke bikin. بله دوباره خوش کبرایین هیجا ام هاتنا بشی دوا بمرأي الاستوديو يجيس مهوانا كي هيجا جو امي كاربن ان شاء الله هول بدن جو ام دريام برسي جو ام جيبكن ام باش السيرفي مجارة هانا بسكن بمرأي الاستوديو مهوانا هيجا ما مستا دياري بوطي نيفسكاري كورت بخيراتي ما مستديار يعني تلما جهدار كرد بشي أولدا ما بحثا هشكبوني كر ما بحثا تعصبا رأيي كر حالتك دجواكا مدى تشيب و خلق النارينك ميزاتك بهشكبون يانج انسانك حصدك يانج اولك حصدك يانج بارتيكي سياسي يعني نلازم الي اولداري بدش قالك بشي جواكي جتشتكي حصدك بهشكبون دتشوي مساله ونفينا تشاوالي ميزاتكن ونشاوان نرخين ونحالكي باش لي ميزاتكن بتشعبي باشبوني يام بتشعبي نباشبوني ولا ميزاتكن هيفي بدارم جو از نارينا تناسبكم باشه گلک سپاس شیخ بریک واز بر سبا پرسات دادن از خوازم درباره روشا داویا روزافه کردستان خوازم شتک بجم تجي نزيك تجوالات بقرايا آگاهی که مگرتی ایرو حشنه جنازه شهید رادبن روزافه کردستان مراسم واته چکرن ده سرید رحمت جوارا دخوازم یه بر دوزا کردی ده دوزا گل خود بر رومتا گل خود شهید کتین رحمت جوارا دخوازم و دیوباب اوراج خزم کسو کار نوارجی صبر دخوازم سرگل کرد صعبه و دخوازم و بجم شرکی گران ایریشه که پر گران لسر روزوای کردستان ها ورش پیوستم روف دست بکش خواب پرسه بانگوازی خواب که بانگوازی هر چربش کردستان که روزوای کردستان بر هر چربش کردستان ده بدل پر گران دان فداکاریه که پر مازن کرن خودی رومتا که پر مازن ایروجی به کچو کور جوان و اختیار خواه ولات خواه چتهان دپارزن جهازن داگیر کرد دپارزن بدل که مازن دیدن الورش مافه گل روزوای کردستان لسر هر چربش کردستان ها هر کسی شخواره بجه از خواهد رومتن کسی که بخوازه که گل کردجی لورد رومت خواه بشرف خواه لور بجی پیوسته آلیکاریه بده گل روزوای کردستان دین ستوه کرده تبا دین مرواتیه ایرو وحشته که پر مازن لور چه دبه گلک دبرن دنیا چته لور چته کریکری چته هاتین خاپاندن آلیه ترکیه و سری ترکیه و گلک ولات اندن یه مشکلاتانه دی اف چتاتن خواهی کرن و درباز دیکن و ایریشی گل کرد کن ایریشی رومتا گل کرد کن دوست داد کرد تفشیار بن لسر روزوای کردستان قدر هر چربش کردستان ایرو به قدر روزوای کردستان و شیخ خاطیه گیردان پیشتم روزوای کردستان خودی درکبن پشتی بیم جاره لسر هشکیبونه آنجی بيقول ما مستديار يعني امجي التبلي في غوتنه تدبن وتبلي في بانغا تدبن امجي هيفي دارنش خداي مازن جو الي كاري ملته ما بيجي يعني لي بري جو ام هوارا خو بيجهنا خدي وغوت اني زمان دبي ام بخوا ام الي كاري هفبن ام بخوا دستك بدنا هفدو وغوت جي ايرو روج افاي كردستان حالتك قالكي جرينج دايا قالكي خطر دايا اجر ام لي خدي درنا كفن لا
لا سمح الله يعني او گناه دکوی سکره هر کردکی هر چهار پارچه کردستانی جی اف گروپ گوته بحث واجی کرین گو ایرو روز ایریشی هرما کردی دکر روز آوای کردستان وان چته گوتین خودی کرین لگلک ولاتاتین از دخوازم آگاهی جی بدم تماشاوانا ان شاء الله ده خلقه وری ده حفتیا وری جبرگو روجا نافنتویه آشیتیه ان شاء الله وبرنامج السر في بابت بميقالك مجارجي امل سروينا بسكن ان شاء الله ادي ست بقارم بو خاطري قلنا تبص الشيخ بيغمان دهجم رو پر بفرال سر مجرا راوستي لجبركم مجرا يا برنامج جدا او جي خالك جرينجا هش كيبون ان تعصبات فكر ده انجي نهاتنا خارج فكر خارج ديتنا مجرا جرينجا بگوتن که دکوته گوتن رادیکالیزم یعنی پرهش که پر رادیکاله نه نربه مرو هات کارشی رو که شیخ پیوست انسان باوریا خوده د مبدأ خوده تشتی کو باوری پیانی د پیوان خوده پیوست انسان هشک به پیوست انسان رادیکال به پیوست انسان جیا خو نه خواره تشتی کو شخوره پر پیروز دزانه ایدیش بوی خواه کرنه پیوان شخوره کرنه پیوان اخلاقی پیوان وی مواتینه پیوان وی هبونه نه باوریا وی انسان بیگمان درباره باوریا خود و رادیکال به و هشک به لید پولیتیکای داد بیگ آنی نواده پیوست انسان نرم به تو خودی پیوانی خودی مبدعی او فرقی گرینگ بوافنا بله وکی چوان بجن وکی پولا حسین پولا دنوا خود نو خدا پر هشکه نو خودش پولا هشکتر نینه لیل همبر در و نرمایت ده بله نرمایت ده وقت دچوته لیل نو خدا پر هشکه انسان جی پیوست پیوان خدا بگمان پیوست هشک به انسان که دوزا او سالمت که کو از دارا وابکن من از درباره اخلاق ده جیا خوارم خواره پیوسته از دوا پیوان خود هشک بم و درباره گلک مجار اخلاقی ده مجار اف گلکی گرینگ بو افرقا گو ما مستدیار دا نیشان کرن گو انسان جالی وی تشتی گو پی بهورمنده چه اولداری به چه سیاسی به چه جواکی به چه بهوری به انسان جالی وی بهوریه خوش بگو بهوره یعنی بهوری جی گرک رادیکال به لیج آلی دانستاندنه ده گرک انسان کی نرم به یا هری گرینگ ما مستدیار یعنی اف گوتنه کی تا گلکی خوش بوده دانی زمان لی ام تشتی گو امد بینن انه قالك جارة يعني مقصود جوي قوتنا ما يتعصب يان هشكبون يان راديكاليتي انسانك نمونك بيجي انسانك قوتنا كد بيجي ام ما فرقي خستيه ده ام القوتناوي قهدار ناكن قالوا او قوتناوي نراستا حقا نحقا ام حكم خو تعليق ذكن تاجيل ذكن حتى ام ناس بكن شكسيه اجميه يان نجميه اگر جمه بي قوتناوينا راستا يان قلق ام يجره لك عذرا ببين يا جو نجمه بي ام قوتناوي يكسر العرض دخن ان قوتناوينا راستا يعني سر مثلا اصل سياسي مثلا بهورمند من بارتيكي معين بيناف ازي ميزكم او اخفتن اي بارتي كي دركبه از يكسر قبولناكم يعني از انسانك مسلمانم قوتنك حقيج دبي كي كريستيان دركبه ايزيدي دركبه جهود دركبه از يكسر قوتناوينا العرض دخن بين نجميه يعني ام او هاتفيتش هو اللي ميزتكي فردا دبي مجارة حق وعدالة الشيخ اگر كل جيه كي حق هيا او حق جكي دبي بلاو بي اگر حق اگر راستيه كه بيشتد وي حق بپارزي وي راستيه بپارزي دنيا سر حق وعدالة اوابيه وقت کو مروف جنگه الخوازا دمره الشيخ خوازا بخوا عادله خوازا بخوا عادله دانستاندنا دنبرا خوازا دنبرا حیوانات اگر مینا که ام بجن اگر شیر پر ببن و مروفا بخون اگر دارستان دا پاس زیده ببه نازم دارستان نامینه اگر اف دانستاندنا لبا خوازا ده یعنی خوازا با اوایی که وسا عادل چه بویه پر عادل چه بویه ساعتا کو او عدالت تا خوازا کو را به و دنیا سر و بن ببه و تبلیغ ببه مثلا راست اوده که تو انسان که تو نش خود بینی تو الهمبری خود بینی راستیه جی را بجه راستیه جی با آخوه بحث حقی جی بکی تو رد بکی تشتی نباشی بجه تو رد بکی و دمی حق جمع تنینه يعني اگر تو حقي بيشت هم تو تشتي كتب بيجي حق به هم تو عادل بي يعني قلت لك انسان اكيد هم بري تجهات
اگر حق به تبجی حقیه تبجی حقه تمام تو کاری بجی اجور مروی حسنا کم گوتناوی حق بو گوتناوی راست بو يعني اگر مروف حق بل سر حق به اگر کو مروف عادل به پیوسته مروف وسا پیوسته مروف وسا که اگر وسا نبه اگر حق نجی اگر تو نه حق بود تو نه سر حقی بود چل همبر خود چل همبر من چل همبر کسی در دور خود دو دم ده تو نه عادل جی بید پارو کردن ده تو نه سر حقی تو جی نه سر عدالتی يعني تشتك راست قوتن تقبول ناكيش بركو يل هم بريتا قوتي انجي كيف تجرن انجي ليش بريتا ودم جواك يعني هنك بيبان جواك بن بيد بن يعني حقش هو اللي راد به عدالت هو اللي راد به ودم بيستم مروف السر خواب بخواب كبه قمانا اسشي كاسم ودم يعني قلتنا اگر حقا تبجال سر حقی ما حقی قبول کیم اما حقیش نجواره اگر تقبل که یکی نجواره پیوسته تو قبول يعني اسكارت بس اكيد ورده بكم ما مستديار يعني ها وقت جو ازبه ورمن بفكرك ببارتيك بمذهبك معين بقولك تيوي معني جو از راستي حمل دف منا وراستي كتي دفرك دينينا بگمان وقت کو مروف خودی فکر با و خودی باوری که به مروف باور دکی کو مروف سر راستیه لو اگر کو مروف دربار فکر خودی گمان به و دم مروف نکه و دم پیوست مروف دست به که باوری خود سر راست بکه مروف خود بگمان راست بینه وجبی هر کسی وسانه انسان کی خریستیان بجه دین مراسته باوری مراسته یه دین راستن انسان کی مسلمان بجه باوری دین مراسته یه دین راستن یه یهودی جو وساد بجه بارتيين سياسي جو وساد يعني اگر بين زمان مثلا اتاتورك دغو خسكاب وينا ايغو ترك بي المانا دغو ام ملتي خدي مختارن جهوا عيني غوتن دغو عربا دغو ام ملتي نجيبن يعني هرتم حقيل دف خد ديتن ايه همبري خو ايه درخ خد ايه غبواره ددنو دستين جيان دكن تندكن نديتن دغو حقيل دف متنيه كسيدي باشقه حق نما باي شيخ تشتكي هو هي يكو جنات هري جيت كده بيجي حق الجمنة يكو بصد سالا إمبراطوريجي أواكين بهزار ده هزار مليون إنسان جي كشتين كولاج دو كشتين جواز حق جواز نكوجم نابه يعني بقول راستي جماعة قلتنا كردي هاد بيجي دما بسيك تشيلي كي خد خوي بيجي مش كده خوي بيرنجي دما إنسان كو هي هري زيادة ظالم جي يكو هري زيادة زور دستي ظلم جتكين نا بيجي الظالم وظلمت كده بيجي السر حقي ما از تشتا حق اوی حق کردی از او ساعت کن لیتشتا کی وها هیا پیوسته توچا کو تو خوا ناز دکی حتی باوری تو خوا دی باوریه کی تو بجی راستی الجمن لیتشتا کار بی بهداری میجی کی اجی جم خوا باوریه میجی بهنک تشتا بهنک راستی اجی بجم راستی جمن باش از بجم راستی الجمن تو بجی راستی الجمن اگر تو مناس نکی اجی تناس نکیم تو قبول نکی از تقبل نکیم تو بهداری نکی از بهداری تنکیم باشه و چا بودمه و کشتن چاره سر بده کی بودم کی سردست به یه دی تونه بگه باشه به حق چوا دیارو به هاد ورده اگر کو انسان هف ناس بکن یعنی از چاکو از انسان اکم یه هم بری خواجی از مروف قبول بکم اپیوسته بدم از بهداری بکم شیخ باوری اقناع چد به بزوری نابه بزور دستی نابه اگر هم بکار بن یه هم بری خواه اقناع بکن اگر هم خودی آرمانجا که پیروزن اگر هم خودی هدف مازنن اگر هم بجن حق الجمعه حرف الجمعه پیوسته هم انسان هم بری خواجی گهاندن او آرمانجا ده هم بکار بن اقناع بکن شو بکوت اقناع کی پیوسته تنه کی بهداری وجی بکی بوداری جوبکی ماج هشکبونه تا پرسیده دست بکر د پیوان خود پیوسته موجی خود نه خوار پیوان اساسی یه اخلاقی یه موضوعی یک انسان دیگه انسان یک رومت ده انسان کسرت انسان درست دیگه پیوسته انسان و پیوان خود بپارزه لی وقتی که تو حول بدی و پیوان خود یه در دور خواجی بدی قبول کردن بهوسته یا که پر مازن پیوسته نرم بونه که پیوسته تو نرم نزدیک انسان هم بری خود دی حتی تو پیوان خود د اثناء جم حاضريه في خلك ما مستديار من درباس بيقول هناك علماء نفسيه دبيجين دبي انسان بري خد بنا فيه شكبونه يعني از بهور وقت داني زمان از بهور من بم افشتي من بيروزا دبي جبو خاطري جو از ايه هم بري خو بد ما قانع كرين يا بد ما قبول كرين دبي بري خد دي هري حسان دبي از مستعده قوي تنبكي ويبكو جي ويبخي حبس وزندان هذا جي بدلا قو ده ساعات يان روجا يان مها بير درباس بكد نقاش ده قفتو قو ده بير بكي او خشيال دفوي او قنجيه او فكري بيروز الدفوينا ويبدا اقناع كرن يعني خلق بري خد يا هري حساني ويتنبكا هاف شوايا بله
یا حسانی زیادتر مر بر خود راستیه او راستی ممکنه حسان به ممکنه پر زحمت به بگیرن جی تشت هجا تشت پیروز تفجی زحمتن به جبوی کمر بگی آرمان جا که تشتی که وهاجی ها دو خاله پر گرینگی شیخ مجرد ایرو امل سر داخل یک جه مروف ده پیوان خواده ده همان و مبدأ خواده جیه خانه خوار لجبوی که یه الهمبری خواب دی قبول کن پیوسته مروف نرم به مروف اسلوبکی راحت اسلوبکی باش با آواکی که تویجی الهمبری خواد تو چهار رزیش خواره دیگه تو رزی بدی و بیرنگی مروف نزیک به دوار پراتیک ده عمل ده مروف دکاره گلک نرمبون آجی چه که یعنی هنک گاوا یعنی هنک تشتی خوارجی نه مبدئی از بحث مبدئی ناکم دانستان بنده حال حرکت ده اف گرینگی که دو جبو که انسان بگه آرمانجا خواه اگر آرمانجا مروف پیروز دزانه هدف خواه آرمانجا خواه او تشتی که مروف خوازه بگه او تشتی که مروف پیک بینه پیوست اوجی پیروز بن اگر آرمانجا تا پیروزه بيجي جبوي كواز بيجي أرمان جخواز هرتش تجبوي من مباحة نراسته شاشتي كي برمازنا مثلا ما روجافا دا سبيكر وقت مبدئي ميكافيلي بله مثلا ما روجافا دا سبيكر هاش بوي كو ببن دا سلادار بدها كومي تشدل ورهان جبوي كو ببن دا سلادار تشتاكو ناكن نينه کشتنا زاروکا کشتنا جنا تالان کرن هر تشتی مباح دبینن هر تشتیش خواره حلال دبینن جن خلکش خواره حلال دبینن کیش خلکش خواره حلال دبینن جمع بکن کشتنا زاروکا حلال دبینن هر تشتی حلال دبینن چما جبوی کن بکن هدف ارمان جخوا تشتا کو نکنینه ابنا به دروی مرواتیه دروی اخلاقه دروی باوریه دروی دین سماوی تبایا بگومان ما مستدیار وقت گمروف بهورمند به بفكرك بله تيوي واتيغو حقيقة حمل دفوية يعني احتمال راستية الدف همبري بيدد بي او احتمال هيا يعني مثلا قلتنا كي قال كي مشهور هيا قو امام شافعي امام حنفي قوتنا ما راسطة قابل خطأية وقلتنا كسي همبري ما شاشة لقابل راستية او شواتي رخند کرن یعنی بگمان پیوست انسان به آوایی که زانستی نه باوریا دینی تشتی که های یعنی تشتی علمی جدا نه و تشتی مسئله باوری دینا جدا نه مثلا تشتی که علمی آن یکی ها تشتک آگاهی یک شترده لازم دست بکید هنه که گمان نزیک بی آن بویر یک قومیت تشتک بویر دوار علمی ده تشتک بویر بجه وها بویر به پیوسته تو هنه که او تو هنه که گمان نزیک بی صادی صد خوانا بجیناف صادی صد باور نکی لهنه که باوری هنه وقت مبدأ انسانانه انسان اگر درباره باوری خودش بکه شبهه و دمه چاوه از و او نابینم یعنی درباره باوری خود انسان پیوسته یعنی اگر ترددی هم پیوسته و حول بده و تردد خودی برطرف بکه و تردد خودی را که لوهای از خودی باوری که متم اینا دا باوری منو تا جهف جدایه از دو خوازم تا اقنا بکم بینم سر باوری خود حول دی بینی بینی سر باوری اد بجیم یم راسته بجیم راسته ورده تشتکی وها درد که نکو از لی خو بکم شبهه بجم جلود بک و یه راست بی از حقیقتا از بکار ما باش بوداری تبکمه از بکار باش بوداری تبکمه سری حیات اوی از فکرت او بکم اما ممکنه شاش بم یعنی و ده متم اقناع بکی یعنی اگر دور ده ما بحث هشکبون و نرمبونه کر اگر دور ده از نرم نزیکی تنبم توجی نرم نزیکی منبی باشه بدم امه چاوا بسره بخن امه چاوا ما مستديار يعني ملت وي برسفات بده بيجت ما مستديار تمروفكي اكاديمي تج روشنبير رد اخفي تج ملا رد اخفي تج كسن مثقف رم روشنبير رد اخفي جفاك حمنا روشنبيره جفاك حمنا زانيه جفاك فيربوا تنجمي قوتنا تراستا وتجمع بجميع قوتنا تراستا يعني اف مساله هشكبوني اف مساله راديكاليتي اف مساله تعصبي باندورا ويل جفاك ما كردي چوا پر باندورت که پر باندور که پیوسته انسان دور ده ما سری ده بس حق و عدالت که ما بيجي پیوسته حقی قبول کنه وصل باشه اگر او حق اگر مثلا تو از تو هم ناز دکن از تو جف حظ دکن هم دوستی هم بجن آن خواریا میکه باوریا میکه تشتی تد بيجي تشتی حق تشتی راست
از قبول دکم تشته باش تو بجی لیکی الهمبر ما کیف هم از جرانان باوریا من وکبه لی تشته بجی اوجی بقاسی تا وکی تا تشته کو تا راز گوتن اوجی واراسیات بجی لجبر کو نجمنا نه دوست منا نه حواله منا نه خزمه منا نه مرغ منا نج قبیله منا نج عشیره منا رازی بجی ما راستیوی قبول ناکیم ودم نل سر حقی ما اما من بحث حقي بقرابالغتي ناسكر حقي بخلق اخواتي ناسكر يعني جارنا خلق بجي ما ميزاناكي بهزاري خلقي دوادنا ما حقي چاوايا حقي بقلقبونا خلق اخواتي ناسكر يعني دبيغو حقي جارنا خدا نويجي نبل والله جارها وقت قلت جارها الهمبر مروفكي بصدا انسان حقي دكن وجارها وقت قلت شو حق خدي حقي جي خواناكي يعني حق بكمبونا خدي حقي وبربونا وبا ناسكرن حق تشتكي حق تشتكي راسته خديوه ها خديوه نين او تشتكي جدا روج دشاوتي نه روج روناهيه ده انها یک بجه روج روناهيه ده روج دشاوتي نه لده کس دیج بجه ولا نه دشاوتي نجي روناهيه که او نه واته کو او ده نجوي زحف جدي زحفتن اما چاو ونا صاغيه ونا خوشي جواكي راكن بله د سری ده پیوست مروف هنه کی صبر به تحمل به بکار به گهداری هف بکه بکار به هف ناز بکه وظیفه و کتو روشنبیر و شیخ و ملایا بگو من هنکی متوازی جی به پیوستم متوازی به هنکی جوی جیت جار شیخ از هر تشتی خواهد هر تشتی ده زانه حساب بکم از دجیوی دبینم يعني اخوا سر درد بینم از خود نوانده هر تشتی داد بینم یل همبری خواجی از نزان دزانم خاشیم دزانم و دم از پیوست ما بینم کو گهداری جی از پیوست ما بینم گهداری جی بکمه از هر تم حول بدم بهشکایی تشتی خوا بدم قبول کن لی تشتی خواجی شیخ بزور دستی مرو نکارت باوری تشتی دی اجدلته يعني تكاري لا شيء من حكم بك تكاري العاقل موديل من حكم بك هذا باوريا ده دين الاسلام تسريده ودين دلجي دبن بزوره تو کس نکاره کسی مسلمان که اگر ببیجی نابه مسلمان نابه چما لورا باوری تشتکی دفتن نابه يعني داخليه هندرو اگر گوتنا دو یا دل اردو نبن یک اونا به خودی و باوری بلکه از بکاربم زوره یکی دوا گوتنا بدم کرن باشه و دل چابه جلوره کنترل تو کسی سر دل نینه و دم به صدم بخواسی کو او بکبه درویتی اجی دم صدم بخواسی کو از بخواجی انسان کی زور دست ظالم پیوستم رو فاج باتشتا بو پارزه سپاس دکم ما مستدیار سرده علی کاریات مرا مفهم کرد داوی دا گو پیوست انسان بهورمند به هشک بید علی بهوریا خدا لی پیوست گو به نرمایجی نزیکی بهوری خلق بید تکیلی ادا بده و بسطینه پیوست انسان نرینا خو بیجه انسان بهورمند به راستی نای ناسکرینجی به گلکبونا خلقی وگو امام علی گوتیه حقی ناس بکه تی خلق حقی ناس بك حقي بقلك بونا خلقي جيناي ناس كرن حقي الحال خوتي قوتن حتى قو كاس نبهور من ببويناجي تشاوا بيخمبر سلاف خودي لسر دبيجي قو رجا قيامتي وقلك بيخمبر ان وكاس الدوفوانا نينا يام بيخمبرك اي قو يك تنيجي بهور من بوا وظيفه وان بيخمبرايا وظيفه وان روشن بيرايا وظيفه وان زانيا قو راستي حقي بيجن وني نغراندن بقلك بونا خلقي سباسياتكم ما ديار سرفي لكاريات بمرة أمي بيشتي فينا بركي تلفوني وبقرم أزي هول بدن برسوا ترسي وبكم بيشتي فينا بركي